kome uken Farisi ama kumba wapi Nikodemus. Nikodemus uwa Juda ama ekani kumba. Bipani kumba Nikodemus panggu Yesu aangi mimpang iwekuk. Yewongarewani ama gak yampang yewongarek ama anutuke naneke ambun yang nandakamang. Antuke naneke namo ambun yewanaku kundun kundupi takian utangga namo takianyak. Unde yewana Yesu ti iwekuk nak bureni gawera. Ama kumbata kondaki namo awaing tawo uwa anatuta injin sukun ikan. Kangiwat epan keromi takiak unikyongo memberi tangga namo kambang nandawan terenen. Yesus ta unde yewana Nikodemus kikmutung iwekuk. Unde namo ama tangkawan itu jintia tempeng nana paki unde anengi aworewe. Ama kumbata nana paki aworempeng mingi koking kanang awang kyang anengi mingi te tangka bayanang namo yak. Yewana Yesus ti iwekuk nak burening gawetat. Ama kumbata umeterak ba munapikerak anengi kondaki namo awaing kewo uwa anatuta injin sukun ipang namo api kangiwarek. Ama mingi koking kanang awani uwa kometongo nandakyandak uteragan kungatakang. Tang kundupi munapikir ama kumbatongo nandakyandaki tang kontak tawaing kewo uwa munapike iniken nandakyandak terak api kungarek. Nak kondaki awen yang gawetat u nandamang namukik nguren. Kondaki munapike pewan kekang uwa manit unde hembumik. Manit uwa iniken garitera piyekiak. Imaka maka ye mingi tengiren yampake kamung upang kang de angkang de pengku pautak yang namo kake kamung. Tambakang munapik undengen ini uwa kawak namo kake kamung. Upang kang ama munapik kengo irit kondaki nike uterak munapik kengo piani angiren kake kamung ya. Yesus ta unde yawana Nikodemus ta iwekuk. Yakai nak jide tampang unikyongo memberi nandawa tereneng. Yawana Yesus ta iwekuk gak Juda tango yampung yewongrek ama. Mangoni kya ima tangkung kian. Nak burening gawera. Imaka nandake kamung ba kampung nandake kamung. Undengen Juda ama in tawepang tawongrek take kamung. Upang kang in nintango manta ambit na kekang. Imata komen amaterak kekang unikya tawerila nandawo bureni namote kekang. Unikya imaka kunumganang kekang unikya tawerila jinde tampang nandawo bureni tampe. Kometerak nyanik ama kumbata kunumganang namo arongku unikya kunumganang kekang uwa ama kumbatangan yambambang nandakia. Uwa ama bureni nik kunumganang nyanik apu kumba unikyangan kunumtango memberi nandatak. Moses ta bian ini komen jopiken gamok jikonde yokuti wadiyapang arompang ama wembe ingamiken kwawak pengku undengen ama bureni nik uwa yapmang aro punin kwawak pekya iwani. Unde tangira ama kumbata ama bureni nik unika tangenteng namegeng nantagi nik unde tampayeng tawo uwa irit keharomi api kangawek. Anu tuto komen ama wembe ta nandanya miginik tangguo unika nanaki tepi kumpungken tewan apuk. Unde tangguo unika amata nandangi mimpang ungat naing kakang uwa pawarin nangatenen. Namo irit keharomi api kanganen. Anu tu uwa nanak na komen ama wembe manken kang yepmampan yampang namok tewan apuk. Namo komen ama wembe yepan tangkaka yampang nanaki kumpungken inik uwa ining kirengu. Unita ama kumbata antu tongo nanaki nandangi minik tampayeng tao uwa manken ita binam namo. Tang ama kumbata nandangi minik namo tampayeng tao uwa manken ita binam. Imata nandangi niki antu tongo nanaki kumbanggan unikya namo takiak unikya. Manken iri tongo memberi ngonde patak. Penyenge pap antu ke naneke kometerak ngo apatak. Upang kang komen ama kungari waki unikya. Penyenge kya mitnang kang bimurani ta garipi nandake kang. Kandet wakini tongo memberi kwawa pewan kya umunta kya kang unikya penyenge ganang namo aro kya kang. Tang ama kumbata kandet bureni iwaraing tao uwa penyenge ganang ita namo apim bitnawek. Namo ama undewani ta penyenge ganang irida ama wembe atutang onde api yampang nandanen. Bureni ama ngone kyongo takeki uwa antu tango mangen iwapang takekang yang api nandanen.